जों दिनै कायसा प्रेस मिट खालामनो थांनाय दङ जों YTF तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि कमिटी अब जों ताव एनाउन्स खालामनायखौ अब जों दिनै खालामनो थांनाय दङ आं गाबोन बुंनो साग्लाय दङ तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट का बरं गोनां पाठानलाल जमातिया abon yagulo working president tong tinjona Gaurav Debbarma, Olik Debbarma, Manoj Debbarma. Abon yagulo tong vice president Nogendra Rupini, Toruni Debbarma, Shambhu Chandra Jamatia, Amrit Debbarma, Jeki Debbarma, Ranu Debbarma. Abon yagulo tong secretary Bijoy Riang, Dinesh Debbarma, Piyush Debbarma, Joy Chandra Jamatia, Kiran Debbarma, Nishan Debbarma, Nilkanto Debbarma, Amit Rupini. Finance Secretary Tango, Manik Debbarma, Shankar Debbarma, Organizing Secretary Anupal Debbarma. Abon yagulo hai जों अबके सिमना एक नं सिमना constituency नि जे ब्लॉक कमिटी YTF नि abon bumu President Salman Debbarma, Working President Jora Debbarma, Utpal Debbarma, Rahul Debbarma, Tapos Debbarma, Niresh Debbarma. Vice President Tongo Bornakishore Debbarma, Bittu Debbarma, Sobir Debbarma, Kishore Debbarma, Sukanto Debbarma. Abon yagulo Secretary Tongo Boyar Debbarma, Prashanto Debbarma, Hamtorfa Debbarma, Dinesh Debbarma, Shankar Debbarma. Organizing Secretary Tongo Hiranmoy Debbarma, Amit Debbarma, Somarjit Debbarma, Johesh Debbarma. Cashier Ujit Debbarma, Co-Cashier Tong Tinjona, Elas Debbarma, Hiran Debbarma, Sunil Debbarma. जों abo jini president ni थ्रुतै एबा चिन जे YTF नि जे पेज दंमानि चिन सोशल मीडिया वो बा चिन जे ग्रुप दंमानि जों आ जागावो अबनो जों प्रेस साबतनि आगलो जों कारि रुनाय